sarokok kenggolan mato gula sampeyan rokok kenggolan mah padahal carita rokok ini kan dari bekok ini kalambe siapa tombu benar Allah iblis kemi pas tombu bekok gula ben sampeyan ala koh tusah cebur lebur karena oben gula ben sampeyan pon bertabur cuken mata gula ben sampeyan ampon kabur nikah tantena ce ampon masoah kakopur gula ben sampeyan odi ce kun ngakan tedung kerpeker marena odi mate puntuk labun pongki odi etunya beda cekung tangkung ting acabis ka Allah ku laku letak gudung napa gudung Pak bagajan Pak napa gudung gendeng jandeng cur tengah 100 odi neng etunya duh cek pikapiaki karena pateh deteng kadeng tak eki pangki odi neng etunya seeden tek bene soki gula ben sampeyan sateje mate ya kapi mati tak mati ya Pak pagaja Pak mati tak mati yang temate dadi toreh salat lema waktu kudu jaga lakone pak istiqamah toreh jekaje lakar parentah wajib dek kaula sateje dari Gusti Allah sesangat mulja cek sampai anengkel salat waktu selema toreh lakone cek korangi kodu kena sateje keluarga apa embu ben anak cek sampai enteng ben areh ben malem paenga mun sampai anengkel salat waktu selema awas ting pon mate duh senga olar kalah besang gerkapi bekal nyengah mun karena kir mokol setele tak ngaonga mi cengeng sampean teh beda apa teh hah lebur kalau kan lebur tau ngere Waalaikumsalam terus lagi ya Pak karena salat lema waktu mata de tusang ka omor kara seke kana potoh berokah cereng nyempedek ka Gusti Allah seko besar tetina salamet dunyana ben akhirat amin ku teh doa para ini orang apa dina mun pasca Allah ben ka Rasul ta abekte duh de roma api ngongah ting ampon mate colo konci ang kau ta se teti sakse pasera se anolongah ting lebetete toreh celah ala ko pei reng sa pereng gula ben sampean tak nyimpang dari cureng
tak punten boleh bekal masuk ke kuburan palang ongku mon pas tak nyanguk kabegusan. Naudzubillah kau teh. Aduh, doa paling dinah dia. Terus lagi ini mau baca TV apa? Oh tak tahu mati boy toreh jebur kale bur akebayan fitnah jebur lebur arasanan orang lain mun pasta atau bet sabelun nama tena kalakuan coba naraka kenengen polan seman mangken semana pon semana abe coba akhireng lain pon cecenang tak mikir ting matena amal etem pengah amal bagus coba papadeng sakabena mun beren amal bagus masuk suwarga mun pas beren amal coba paling tak bejreng aduh pas de remah neraka nasibah na'udzubillahi min dalik tersalamat le senika muni lebe deui pas tahu sini pasampak amin iki dadi toreh pongki kesempatan bertaubat kesempatan banyak sakale kita lambat banyak maca Quran istighfar salawat insya Allah bercerah senang dunia akhirat semoga kaulah sateja ben sampeyan ngoleh pangapora dari Gusti Pangeran ngoleh syafaat dari Nabi utusan husnul khatimah mate ngibah iman Islam salih wa sallim daiman Ahmad salih wa sallim daiman mada wal ali wal ashabi man qadawa Allah wal ali wal ashabi man qadwa hada pasampakan salih wa sallim daiman ala Ahmad salih wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qadawa wal ali wal ashabi man qadwa ada Allahumma salli ala Muhammad tandre tanjur tengah ki lebur ke salawat senang maca salawat tandre tanjur tengah sare semalam dadi umat Kanjeng Nabi maca salawat ka Kanjeng Nabi berempat kali. Oh saya buka leh tak ning bitong apa sih bitong mun tak maca sekali duh make tak bus kempus teh macocong tak ning bitong aduh lah padahal maca salawat ka Kanjeng Nabi sekalian ka beuleuh ingki mata parlo aba mun tak parlo mulia por kelak mulia siapa ngene padina man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asron jabun Rasulullah sapa boy tang umat laki abiniah maca salawat ka sengkok sekalian ibadis bi Allah 10 kali amin ko teh tuh lah ambil orang yang boleh jen tak tahu muntang umat maca salawat jabun Kanjeng Nabi ka sengkok 10 kali
iblis bi Allah satu sekali muntang umat macam salawat kasih kau satu sekali iblis bi Allah 1000 kali mun sampai tang umat macam salawat kasih kau jebun Rasulullah 1000 kali haram koleh noreng jadi kalau apa neraka alhamdulillah bahkan jebun Rasulullah tang umat mah banyak macam salawat kasih kau kulaku ning swarga bekal banyak bini ni aduh mubah macam salawat 1000 kan kanjeng Nabi berokan salawat syafaat Rasulullah rahmat dari Allah baik masuk swarga baik beri bini 1000 apa kalau aku tak bakal main jenon-jenan melolo alhamdulillah mantar tati orang sahli salawat mantar tati orang sahli Quran mantar tati orang sahli sedekah mantar tati orang sahli ibadah sampai abdina benajunan yang tur tengah mati iba Islam beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak bener jawab salam teh cek ya cia sini kepaangaan teh coba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepaangan sini kata ada pengalkalan sekali ini Allah berapa sampai ke akhirat kencil tak kencil makanya Allah burna kencil tadi berkencil walau gulaban sambat pasti kali buri ban Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwwata illa billah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du hadratil masyayikh para kiai, para ulama, para guru langkong-langkong syekhinal kiram guru abdina sareng guruna ajunan sedaja engki gadinto Kiai Haji Muhammad Tahir Zain Abdul Hamid sedari pondok pesantren Mambaul Ulum Tafatah kengki tak rabu telepon bertengah jalan abdina suradan tek tak gendeng sampai 2 jam sampai laku orang dia ya melolo hingga mun karo setengah jam tidak amarin saya abdina sangat taati tor amul jaki cukan Kiai Haji Nuruddin Hasbullah Kiai Haji Muhammad Amin Rifki Kiai Haji Muhammad Khalil Awakib sedari dempoh abdina sangat taati tor amul jaki tor abdina ampon etina aki baleman gak ada sabodo na kiai pun makin pada Paleman gak ada mana mau kiai gak ada mulai gak ada boleh sebut dibudih makin sebut dibudih aku nyaman ada orang yang sebut dibudih aduh lah juga Kiai Ahmad Subyan Kiai Abdul Salam Kiai Muhammad Said Salihuddin sarang Lora Muhammad Habibi Badwi Muslim anak ibu sebut dia bi guna gendengan ada pada kelur sebutan kaula amul jaki para asatid al ustad semanggil abdina kangku sakater tormator deka para ajunan sedaja abdina sedaja na sangat amul jaki bapak pejabat pemerintah terutama bapak kepala desa Juru Tengah ben aparat sebutan kaula hormatin ashabul fadilah semolja taretan bapak Sujahi sareng ibu Saniati enggi sekeluarga besar di kadinto segak dia beliau ampun takdir paste pakuat bi Allah pertama nyalameten Al-Qur nomor 2 ngaholen nyadekain bengatuana lebeuleuna taretanna sabun Paleman ke Alamber senomor 3 nyalameten Roma mantar muga bapak Sujai sekeluarga mulai dari niat tah lakona dunyana saya korbanaki untuk Allah ingat panika robana
mantaran pas tak ada dengar terima langsung sareng Gusti Allah. Sebutan kaula amul jaki hadirin wal hadirat, sebutan kaula amul jaki tore asokor kedua Allah penyaring kalaban kalema bareng alhamdulillahi rabbil alhamdulillah alal imani wal is alhamdulillah ala kulli halim magana tretan abdina beuna ajunan mari ngaji tengki tiba gelak tengki loleh berapa kali ampun bana dugale minta contoh sedih ini ya mulai digenor tengki pas kaki amin pas kaki kholil mioleh dua cak oleh telok tengki pampa ben gula mun ben gula ben ngaji sampean amu sawarah oleh ma aduh alhamdulillah tore gula tanya ke sampean kencereun tak kencereun mak umat Kanjeng Nabi ni katretan tinggi ini kebanyak dari santri ni lain potong belum mun nabi datu ya dan santri ngitek mak mun bener sakoni asyik salah santri keng mun salah sakoni ayah nyaman lah santri dulu santri kapidatu ya dari santri tinggi kian gula jadi gula ni ke benih santri ni wali lagi wali santri lagi gula pidato ke wali santri ba tak pidato ke santri rota ko komer kok Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad umat Kanjeng Nabi ni kama mi Allah ko bagus raja ni ngak menikah Allah ko bagus raja ni ngak jagung Allah ko bagus setepong ngabber umat Kanjeng Nabi ikencer bi Allah pas kenceran tak ilang aki bi Allah amin ko terus lah tore toro akili lebih gula leng jur tengah telu bulan setepung kori berin maria perang kan apa bulan Roma tegencer tekel bi Allah umat Kanjeng Nabi mari apa sah abuka napa sih daerah macam-macam pun abuka igencer bi Allah alhamdulillah bahkan umat Kanjeng Nabi ring jur tengah ring bunang kagak bisa bedanya apa asa bulan Ramadan abuka nih abuka depan-depan langsung ben Gusti Allah amin kote alhamdulillah kan makanya ring jur tengah mun depak boleh ke bulan Ramadan mun abuka bulan puasa jejer aja umpana coba kolek telo pereng pahyero sekali ngada dari pelka teh gencer mari abuka aroko neng sur tengah siapa tau rokok oh neng men rokok teh gencer teh porke lap teh gencer engko hingan le ka temor wa engko tak ben santri deh lain potong dalam mun ben welin kenceng nggih aroko kan mari abuka ro tai gencer arapa makro syaroko kengkolan mato gula sampeyan rokok kengkolan mah padahal carita rokok ini dari beko ni kalambe siapa tombu ben Allah iblis kemi pas tombu beko tinggal tombu beko pahe pasan ben jur tengah pas gulung pas karokok dadi gula ben sampean arokok kemi na iblis dadi tak kan mari arokok apa jeung maurib alhamdulillah genjaran tak genjaran mari apa jeung maurib istirahat sekejap bejeng ganjar tak ganjar bentar winah apa jeung isak bentar wih ring jur tengah tak saya pesantren tak saya masjid tak saya musanda berjemaah kadang-kadang apa jeung isak bentar winah teka alale coletan main berloberen
lober ngantol pakai seleber. Aduh lah, coba jeung Isa bentar abina 15 menit. Mun nyokor secara manusia teh, ingki. Mun nyokor secara manusia. Gula bendeng cur tengah reng bunak ke bendeng cur tengah ngampuaki amal ibadah masuk surga. Penting aki benih ibadah dari Mekah Madinah. Celok saya masuk surga. Celok tak celok? Tandretan sampean neng cur tengah mun di parabola. Coba berseleber. Coba pas teka ke Masjidil Haram. Mun Masjidil Haram Mekah ni ke Saudi Quran. Mun ngi Madinah Saudi Sunnah. Ini Masjidil Haram ni kama tarawih inna bulan Ramadan karo ben malam sajus mun tempat kasih Abdurrahman Asuda si imamin aduh 2 jam setengah bacaan Al-Quran teh sanyo je tewar sawar jo sep nyelep sep ka teat ka tekotek sok nyelosok ka teate ka deure ka som seneng 2 jam setengah mun pas ki doa akhir salat witir Syekh Abdurrahman As-Sudais doa na sajam benih karo sa makmum ning Masjidil Haram senangis make aden TV pada nangis sajam dadi jumlahna 3 jam setengah bola-bola mak ustad bedet atau kiai na sagala ngimamin dapat boleh ke bulan Ramadan ngimamin ning masjid kala sajus oleh serakaat pas toleh ke budi muntah gare teh gerai ya ngalle alhamdulillah insyaallah gadin toge Haji Muhammad Tahir Zain Abdul Hamid alhamdulillah teroleh barokah nabdina benajuna Pak, ni gak ada gula bos, motor karo gula. Orang sedang pada tengah daya bos. Dujak motor saya bos 2 apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Mun ngampuaki, kabulana Allah, kamurahan dari Allah, kamuljana Allah, kamuljana Rasulullah. Ngampuaki ni serak Rasulullah ka umat ta kareng jur tengah. Ibadah satapong ngabr ganjar ban Allah insyaallah dadi gampang menuju swargana Gusti. Mari tarawih tadarrus maca Quran sampun dibahas mulai gila karo ya Allah ni calon kepi ni amin calon apa calon khatam al-hafal al-qur mek kudu apal mek kudu maca ke Quran ni kak tiba gila tak bahas ni Ika beda man istama'a ila ayatin min kitabillah kutibat lahu hasanatun mudha'afah sapa beitang umat kun ngidingaki ka orang maca Quran saayat kun ngidingaki saayat orang maca Quran oleh setong kebagusan bi Allah taala ekel tekel bi Allah taala kan ngidingaki mun maca lain boleh wa man talaha kanat lahu nurun yaumal qiyamah sama boy tang umat lagi abinya mata ke Al-Quran saayat le saayat saya baca juga aku nyari kiamat bekal dadi demar nira kareng si maca alhamdulillah mun sampai di bunada kebun budi di Fatihah sampai ke Anas kan maca tak usah apal kan maca do rumah akamul jannah orang maca Quran apa tak pun tuh dia saling peketong ibu dia aduh napa kok pasoban anda sakoni kiai kok mak keh kok engkau rekan depan ben macam dia Allahumma shalli ala Muhammad orang maca Quran ahli maca Quran mikutu hafal mak 30 juz kan ahli maca Quran termasuk ahlullah keluargana Gusti cocok di bugel makian pasir mun hafal Quran la karla toro ongku cinta ongku lebur ongku ke Quran pasir apa
pakun insyaallah ibamul jabi Allah taala dunia akhirat ben ketopo-topo nak arwah mak. Jadi sampai mentepan beri pesantren jarang sebarang lepas ada Quran mulu macam Quran mulu berjalan sekolah berjalan ngaji berjalan mutlak mari macam Quran mulu mana tak diutang kering tuan sampai dia pun tukang ngatek kereman yakin dah sampai jadi ngunggu embu benar dengan nukik aku lemah datang ke pondu ngirim anak jadi sampai japan di otak apaan senyari embun sengibe kan senikah tuh alhamdulillah dia makan cerah orang ahli Quran dia makan cerah orang munduk dia makan cerah yang tuannya sama munduk anak sampai apal Quran yang Ustaz Mas'udi menikah alhamdulillah ini kenapa sih kalau aku cakap dengan munduk ini dah gula di cerita tu gula biar amin kan masalah guru tadi sama ingin gula nyumbang ke sekolah pah mari pas insyaallah kiai pas sampai lastari payah mari sedekah lambat gula di cerita ngiding kabar pada cerita kisah mana Syekhina almarhum Ki Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bengkalan Dembangan nih pasir sedak guru coba timur maka saya Indonesia bahkan saya Asia saya rasa tak guru ke Khalil bin Abdul Latif Bengkalan Dembangan maka gula tak guru karo ben sampean ngaji belet nun ngene nun aku guru ke Khalil kenapa guru na gula ben sampean ngaji lambe ka guruna ngaji lambe ka guruna depak ke Khalil amin kok teh aduh langku pinter kena naga ketondu terus saya lepas nikah guru mereka langsung ke Rasulullah tidak langsung ke Rasulullah langsung ke Allah tidak langsung ke Allah selamat dunia dan akhirat ya lambat bercerita nikah tentang kebengkalan nikah habis ke kiai assalamualaikum kiai waalaikumsalam benjong kiai berapa jong yang ngajak habis kiai njara di samping ngajak habis dia berapa anu abdi kiai masyarakat anak pamundu ke punten pas sekolah punten pengaji ya punten beres sinting punten beres kiai pada mah dong pengabdi ya sobung nih tahun 2016 makin ini bahasa ngabdi ini kesobung Pak sobung oh iya matur ke Nyai Nawabudi matur ke Nyai persis matur ke Kiai periksa ini benyai kemana kakek Kak Dinto Nyai siapa nyaman Muhammad periksa ini benyai Muhammad Gadinto siap insyaallah siap iya mun siap Muhammad mbelaku ki laku ki demardem entar kangkok aden romari kolok salam ya ki on ki laku ki demardem habis kata aden telem kolok salam assalamualaikum waalaikumsalam ben mat ki panapa tugas abdina lamba ni kam itu telem mun telem kula ngak ge lamba banyak betul itu kontak banyak betul ajar yamat betul je itu kontak panapa sen betul congok mat tinggal congok ben Muhammad kok tase Kak Dinto iya pak ada Kak Dimah jual jejaki kata tangke siapa apa harga sekian petolema serajan 100 kalau ben Muhammad epekol esokon ekepe mangkat Muhammad kata tangke tanya aki ben tentang kenapa terus mingi betul cukup di kamar terus di dalam dalam mah pokok jual berapa harga sekian petolema serajan 100 beli ben tangke ngalle kata tetong itu haber ben tangke sekian sebita kita dah sepenting sekian petolema serajan 100 tak ngalle dari penentan tahunan Muhammad beri penggalan ceritana ada boleh wirid napun areh aculun ke buruk ke timur ke Jagalau sekian petolema serajan 100 sepenting sekian petolema serajan 100 wirid itu apa boleh tahunan datang reng tuana assalamualaikum guys waalaikumsalam benjong engki masalah Muhammad ya engki babinina sengke kaiti bahasa lamba ni kemun ke guru nak mak make buduk sengke kaiti mun samangken punten mak kebanyak tin lemari babini ada habis ke dia tak langkau ke nyon pangapore apa
anak mari panikah mari babini beda ada banyak lah kan cucur yang ini iya dong kengkau tadi disebut ke Muhammad ampun gay abdi tak perlu disebut ajunan namun abdi ini seseorang sangat dintu gay apa dong berkah doa dari ajunan sarang keluarga besar kayak gitu oh iya jadi gay guys non kalian non panggilina manggili Muhammad ya apa bagi ke Muhammad ya Muhammad berapa tahun di nabuk tak nyala sekali kiai bangun latihan meja pas berapa kau dulu pas yang bodut ben kiai ya mat pas bagu dulu di parengaki bi kiai siapa lagi ya pas kasapu ben Muhammad ibn tel mulai abi ni karena lambat ada Malaysiaan ada jideun nyari lakoh sampai debat ke surga je ala ko kapal sampai debat ke luar negeri debat ke luar negeri kuncina lah benga kamar kapal karo bi Allah pas siapa hilang bah bude pengumuman siapa sih bisa muka aki kuncina lah benga kamar kapal gor kuncina siapa rosak hadiah kalau hajian sosok kapal laki bini rajuk ini gotong ke kapi nemu obing tak masuk nemu todi nemu tulubang ikulung isi cuaki bilu ceklah tulubang alhamdulillah akhirnya tak bisa Muhammad katibi kur-kur-kuran aduh ya apa tingkau ya cek lain dalam hari kapila tak bisa dia tinggal apa masih kota buka benar Allah muntak sedikit air lambak pengujulu masih kehendak disapun bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah pasti cucu aki masuk ben Allah kalau ben izin Allah petek sekone abuka biidznillah barokana guru lebat pengujulu amin kata dia dolah pada ngapa dinari Allahumma salli ala Muhammad buka boleh kalau hajian boleh tak habis ke hadrati syekh Penggalan assalamualaikum guys waalaikumsalam abu ban mat engki guys do badom ban mat abu abdi nak kerja guys kerja kapal guys do badom coba keluar negeri guys do mat lagu mat alhamdulillah barokan ajunan libet paku julu abdi nak Mekah dua ben bini guys alhamdulillah cepun guys kare setong guys tak mangki orang wala pas ajunan kasokan engkau kiai bamat engki kiai iya mayu mat agereng kiai ke Mekah teh amin kira aduh lah Allahumma salli ala Muhammad pon mulai Muhammad dari Mekah dia bak kamu tu udah mati nemak gula matur gila bahwa guru dia langsung ke Rasulullah tidak langsung ke Rasulullah langsung ke Allah pon nyosong Muhammad dikiri rok jalan bak kopur sabak towek kiai mau stalken on kiai mau stalken mare abu malaikat munkar wa nakir meriksa karena kan meriksa nama malaikat munkar wa nakir ka mayit kan karo bani ka menem marabuka siapa pangeran ben jawab Muhammad sekian petolema syarajan satos amin ko teh duh lah waman nabi yuka siapa nabi naben sepenting sekian petolema syarajan satos ini bisa mundur malaikat munkar wa nakir amin tegur ban Allah ini kamak geretan tegur ban Allah munkar wa nakir labbaik ya Rabb mi bisa mundur ban mereka semajid bahasa apa pakai abdi tak mampu Gusti apa dah padahal Allah lebih ngawiningin tanya ki siapa pangeran ben sekian petolema syarajan satos tanya ki siapa nabi ben sepenting sekian petolema syarajan satos tak mampu abdi Gusti kak dinto keduna ajunan oh iya dur mundur ben tang urusan jeriah pasalamet bi Allah padahal lah salah tapi oleh barokah guru bela bi Allah make salah mun bi Allah bela selamat tak selamat kan mangkana sampean pinter mun tepan bedi pesantren jek lah nyala ka guruna jek lah nyala ka pesantren nah
ingki magudu ka guruna kan diandin ka ruah mun beda agaro beda bonsai kan ampo nyai karo lebur ke bonsai kan pengkempeng sengak sampean mun lebur itin bonsai babak jauh sabun atau ngene nyepak yang kita banten napa boleh ka guru kan diandin pakai tete aduh Allah muni pesantren beda bau kosong bau bikiai umpama jadi guli dah mun bani kekerek kun mari ada bu ge bah ngalak tepel gendelo geger tinggal geger rebuan nya to raki ke kiai bau ge mida ya kekerek anu tepelan wae kan geger mantari selamat agapi mantari terima agapi Allah terutama Bapak Sujai sedaja ben keluargana ben pasera utat masuk udi syafal Quran mantar terima agapi Allah mantari sabora agapi itu sana lebih-lebih Syekh oleh mangken mantari teteh sana swargana Allah amin Allahumma gen sagak ditopa matur kurang lebih nak langkungnya napa ngapura iki mun bade pematur bener murni kebenaran dari Allah mantir manfaat barokah mun bade pematur salah lopot ben kelero lakar murni kabuduan dari abdina tibi al faqirul hakir Ahmad bin Muslim buduan ben si budu tak langkung napa ngapura iki subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.